Sedang keriran ban paikmat sasha keri mereka. Lap no keri mereka bat keri Israel yiki kamrunar ke basyirkai jong keri Iran tang da kita yo haswa baga jing temu ke basniu ke juki kan seurlang. Ka jing set nam ding jong keri Iran syapo jong ke nong ba hat telebib. Kala penlong ye ka jing mensau jong ki henru ki bru hapo jong ke te keri ha Israel. Ka jing syak thombor jong ka jahat jong keri mereka. Kabadan hapo jong keri ha Kuwait. Hai ka sitorik jom nai mat jong tos nam ar hajar pun riu. Kala penlong ye ka jing klat no jong ki henru mut ki sipai duriau jong keri Amerika. Bat kani kala nang penbitar susu ye keri Amerika. Ban pai kmat syak negeri. Ka jing hirtma ka baklam sange. Bat ka ba markeliang jong ki lai tili kiri. Kan sanang kraw susu hadin jong ka jing wan yesnok tilang jong keri China berkeri Rusia ban yang hagaliang jong keri Iran kari Amerika berkeri Israel kila penbena hai ka step jong ka sengi ublai kata hai ka pratrik jong tau nai mat jong tau senam ar hajar arfunru ban ong ba kin sapa ye ka kinhun jong kiru syampang ye ki kam nuklear kiba kerpang ki jong ki syapo jong keri Iran ban pensisa lahatu ka dene amba kari Iran mentai ka don ya uranium ubalong hadu kumba saus pa san po kilo uba ka keladapan san kumba henru po pesan namar katenat wat nya jong keri Amerika kalabba kari Iran kan sashna yaki nuclear bomb lingba jong une uranium ha kini ki tayo kibanwan bat kini ki jakasna nuclear jong keri Iran kini kemudian hapo jong kenongba Isfahan Fordo bat hanatan bat lingba juga ke jing temu ke ri jong ke Iran hai ka jing kersan juga wepat kiri krawbor jong ke perthai kala bani alam sya ka jing ma ke kraw ye ke perthai sisun ke sengi ka jing berngam ban hiar ma byang jong ke ri mereka hai ka step jong ke sengi blai ye ki lightly ki jakasna nuclear plant jong ke Iran kala nang penbitar susu ye ke ri Iran mentah kala berngam ban ongba daki misail ke kraw la pen krek ke Iran ban pha syapo jong ke ri mereka haga mit jong ke sengi blai ong u Abbas Agarchi kari Amerika kan sa thombor yeki katu kani ki jakasna nuklear kiba kongsan jong ke Iran penbena ga White House haga step jong ke pratorik jom nai mat ar hajar arpun riu kata haga step jong ke sengi blai kani ke jing temu ban hirsma jong ke Amerika ke kentup ya ka Fardo ke Nathan bat ke Isfahan haga jingkran jong ke White House negaliang jo presiden jong ke Amerika u Donald Trump ula kamba kitei ki jaka kin sa sya penduk pendamlud barok bat baula maham ruba kari Amerika kan sa sim degi weipat ki thong lade kari Iran kamla ban penbai ye ke jingsuk hapo laga jongguri kari Amerika kan sa pendon kam dai ki lingsun B2 bomba jong ke jinghirtma ye ki tei ki lightly ki jakasna nuclear jongguri Iran bat ki tulung khubor ki thuru ba kari Amerika kan sa pendon kamru da u bom bongkar bostar uba kya hadu kumba lai po hajar pound ban penpra ye ki tei ki nuclear plant hapo jongguri Iran kan sa day ke jingja ke ban ningkong hapo jongkori Amerika bahkan sa pendon kam ya unu bom ban penjat ye gitei kisaka nagaliang jo Benjamin Netanyahu menteri rang badu jongkori Israel haga sengi ublai ula ai ke jiro yu presiden jongkori Amerika u Donald Trump hadin bagari Amerika kala penbena pan thombor ye ke lightly ke jakasna nuclear jongkori Iran daga bolo ong ba ha ke jing thombor kan salong ke job ha bat ong ba karai ke seluruh jong u presiden jongkori Amerika u Donald Trump kan sa tau ye ke history haga perthai manga bat u presiden jongkori Amerika u Donald Trump ni ju ong ba ka jingsuk kadai tang lingba ke jingklan ningkong ngen haban pendon kam dagabor hanre hadin nang tapat kan sawan ke jingsuk bat menta kemit kin sa shim ye ke rai hadin ka jingla ban penting kena daga tenat sentiat bat ngin sa pen i daga bor ke kraw persa yeki loong u Benjamin Netanyahu hai ka jingkran lingba ka video ba ka ri Amerika ba ka ri Israel kin sa yo ban penjot yeki lightly ke jaka ke kongsan jong ke Iran kata ka Fordo ke Nathan bat ke Isfahan kumta gani ke jing berngam ban hirthma jongkori Amerika bat ke Israel ye ke lightly ke jakasna nuclear plant jongkori Iran nagaliang jong Abbas Agarchi u Minister of Foreign Affairs jongkori Iran hagamit jong ke snublai ula berngam ban ongba ki namding ki baklan bor jongkori Iran menta kila pai syakori Amerika ban hirthma persa ye ke Amerika ong u Abbas Agarchi katma jongkori Iran bat ke Israel kalana snudur susu kumba ke long menta Tongen dang ye ap iki wipat ki kubor ki bandangwan kublech montat hadu bi kendu ha ku wipat ke video